se Greda, evo sada može Dragun pokušati možda iz dizalice. I može! Dulje Dragun, 1:0! 1:0! Sudac broji, nije to, mislim, vidio Romeo i Nospak šalje loptu u mrežu za 2:0! Smušenost osječke obrane! I Nospak, na vratima je Miro Kobašević, evo špice, evo gola! Tako je, 3:0 Robert Nospak! Napadima gostiju. I evo, Pandurević trese mrežu, delo je to pođornio Josipović. I Petrušić zabija gol za 3:2. Gdje sad poda požrtvovni Pandurević. I evo sada, ko je tamo, broj 7. I uzeo je to Mić odigre to za Romea Susca, Romeo gura, 4:3, Marko Pesnun. Pandurević sada vraća za Šalaja, Dakić je tu i Dakić šalje špicem loptu u mrežu